Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa Zeme ko na pumangai dale. Athletics Federation of India Associate Vice President Abu Mithana Zinai Habai ke hazi kriming rima ge hai minata ge pechi guys Nagaland state ne makum wangrabe tingkum chang no jang kai kno ge South Asian Cross Country Championship tingkum chang no jang kai kno kre ke ji kriming ge ne thobe bam chugule ja sale. Athletics Federation of India go Associate Vice President Abu Mithana saz aiz Nagaland ge railang be jai dilang be bamra be dele jai South Asian kadai gu asai bera me jai thochi ko rame apo ge wangjan thogule ja sale aipo South Asian Cross Country Championship gine Kohima State Capital ge nam thobe bangule jai Nepal Maldives Sri Lanka Bangladesh Bhutan na India na apo South Asian Cross Country Championship tingkum chang na jang kai kno ge thoja ka jogule ja sale Zinai Habai ke je kriming rima ge Assam state ke Arlong Pira kloge mina hangring si food poisoning keteu ka sang imak pe teu gai loje boyka jan rehki hospital ge pungkeu gai jan ran teu jala le ja sale zaiting kumte set me lempui keteu ka sang imak pe apo food poisoning teu gai loje chai dile ja sale Official report na saza Arlong Pira kloge asa zaiting ku ai Durga Puja ngi gu teu gai loje punoi gun teu je kanrui je te si je mina hangring si rehki ge pungmangai de le jai mina hang na a serious teu je Dimapur Nagaland rehki me pungte te le je sale Manipur Chief Minister N Biren Singh na danai bai ke je krumdai mega saz Kangpokpi district B ganom ko loge puluchi makpa ko za imbai ke na public medu gi makeup ge pege mina hamdai chai di bilam ge hai minata ge pechi gai je chogum me apolam ge si je pelam rangai ma ko hanga rangkang lak minge to pe gule je sale Chief Minister N Biren Singh na saz anui public me madu chi mak pe zai hana poine du khapse pe je pazai mak le ja sale zai apo du ge ko zo me le na duwa government ne lunzer mak le sale tai combing operation I search operation me bi ganom klo ta ge te chala le jai central spiram ne ngo jala le ja sale Bangladesh kedege na maika ke Hindu me gu ni dibe Durga Puja ni bambegene Hindu me go kulum ki punitak syamene tun sia wangze tu pet kene Hindu me minang madai chai dile ja sale Bangladesh Prime Minister Srimati Sheikh Hasina na saje apoge Hindu me go kulum ki punitak syamene tun syame kzo me leina du lun ma ku le ja action nu gu le ja sale Assam State ke danai habai ke je cricket mai ge Filobari Senior High Secondary School Tinsukia ge kakatei pui female teachers tu Lucina mane Lusuki go school fee hu hangze protesters jabam begene Lucina mane kakatei pui du punichu kulumze kulunbe kebe media ge barrel te lubasange Assam government apodo ge palam gathai range jinai habai ke je grooming rima ge order pipet kaidele Zinai bai ke je kriming rima ge Haryana ge mi pe meeting kum himro srok pe pezina Lagbir Singh zinai rima ting choge pe pina pe badang to ni je police go barricades ke pigai jala le dele ai je anui hai menana chi do bile na mai ka ke luta te me bo samyukta kisan morcha ne central government du anti farm bill gune protesters je bambe singh bodo taige dele news sources na saza ai je nihang group ne le je sale jai nihang group na saza apo pe du punui ne hratora luiloi di ko dele ja sale Zinai habai ke je kriming rima ge Indian Premier League IPL ting kumchang na jang cricket cricket thobege Chennai Super King ne Kolkata Knight Riders to Dubai ge final thobege ne ngamni dele tai Chennai Super King na IPL Indian Premier League ting kumchang na jang cricket ngamngai bene te je pamadai pe ngamngai dele ja sale Union Health Ministry gu report sai swize India ke COVID-19 rarit ne raza positive test pen me mina changkrus roksa haite se react roksa kana madu COVID rarit ne positive test petele COVID kan ravgne idai di me recovery zinai te zamina changkrus squeeze hai chumje react squeeze ket me idai di dele zai na ka te ze India lunga COVID kan ravgne idai di me recoveries plan te ze krok chumje la himre chumje chang react se chakna za hai ket me idai di dele za sale Union Health na Family Welfare zai National Vaccination Drive gu report sai suize COVID vaccine re kabla lumete ze kro react squeeze na ze la krome dai za chang himre te set ze hai minge ze ringe ku chumme kabudale je ka chele
Manipur State Health Department gu report sai suize jinai bai ke je kraming rima ke Manipur ke covid case ke chibe test report me mina ha ke check ru ku chumedu positive test report le jai mina hangmadai chai di le je ke le zai covid kan rav gine jinai idai di me recovery stage mina ha ke che skui me idai di de le na ka te je Manipur ke covid rarit kine idai di me plan te je lak ke che changkru squeeze hai na de te set me idai di de le State Health Department na sale Manipur के COVID-19 ररित ने नकाते जन राजबम में एक्टिव केस ने मिना चंग केचे हमदाई जे हदाई में रल ले जे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने साले जाइना लंग बेतु जे मणिपुर के COVID-19 वैक्सीन रहे कबलो लुमे प्लान तु जे लाक्रुते सेचे चंग स्क्वीज हमिंग जे हिमरुते सेट में कबु दले जे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने साले आइगने न माइगु मरा सम न्यूज़ का लॉय गदले पीगाई जंकिंगा नि मले इंदु तो दले